Kaseng ke isu nang Stone Circle, mata kasngi ka nyotarik unai luar arja apulai, kalau banbat hadu arhuingot ke menderi ke batumun wan tray bela, mentray ke serok nang Stone chamoed ya ke bala pentray dekat har company. Kasang di malabat yaki kelapani ke kot kislah ke beli bakate ke jingon tray jongki syakan dekat jaka, balala bakim don kot AA Satya. Kaseng kalapan paino yaki namar bakila penken ya ke Interstate Migrants Workmen lan dikatakan Regulation of Employment and Condition of Service ag Hajar Khatway. Kaseng kalapan pau ke jingsong bitar bagi parado ke persnam ke wan rak ke bar jela syakan dekat jela ban tray bala klem ki kot kislah ke babiang wala kita tip bakal don kan ke an ke bakhang na ke bar jela ban tray sini klem ki kot kislah ke babiang. Nak kaliang tu kaseng kaya maham ya baro ke tu ki kontraktor company ni ke batray kinu ki kam bak kebit banwan yalam ki nok tray bar jela wala ada ki don ki kot kislah ke babiang. Kaseng ka agijing maham sisin ya baro ki kontraktor company bakembet banwan rak nang bela barjelan syabar jela ada kempat don ki kot kislah ke babiang. Pada kan juga baru ka maham ambit setiap banwan rak ki nang bela barjela tada empat don kap ki kam tap ki kam ki jam ki bala ban tray ki try muluk. करता आपको बोला पहले कहाँ काम करता है? वाइजर कर रहा है और पहले क्या काम? तो आप स्टेडियम का काम कर रहा है और पहले ब्रिज बनाया हुआ कहाँ पे? और ब्रिज उधर करीबन तो आपका मालिक कौन है? तो रोकीधार तो मतलब वो रोकीधार आप लोग यहाँ बेचा? सुबह बोला एक बार एक दो दिन बाद में जाएगा ना किया है ऐसा तो बाद में बोला ठीक है जाओ उधर लेबर कार्ड उधर बना के देगा। तो ठीक है आपका मालिक बोला वहाँ पास जाओ और आपका मालिक बोला को कि बिना डॉक्यूमेंट बिना कागज यहाँ ठीक है?